abanyamurenge barabyaye bagomba kwimirira umwanzi kure y'amarembo. Abanyamurenge bagomba guhaguruka, dufite abasore bave mu matiko, bave ku ntambara zabo, buriya nta n'agaciro tuziha. Ngo mvuge ngo hari umuntu wamburana kuri WhatsApp ngo uzumvugira ngo nuvugiriya ngo azavugira ngo twirwaneho. Uzuvugira iki? Abavugira twirwaneho n'abavugiriza isasu kwirumba, n'abavugira isasu ku kivumu, n'abari ku marembo. Abo nibo bavugira twirwaneho. Ubwo ni urusaku dushaka kumva, ni urusaku mwene mu abantu, ni urusaku rurwanya umwanzi, ni urusaku rutsinda. Ariko ni isaku zo kuri za WhatsApp abantu bave kudutorera. Umugabo ntazaba impunzi. Ndabwira abanyamurenge ngo umugabo ntazaba impunzi, umugabo ntazaba impunzi. Bataramuciye amaboko. Titugomba kuba ubwoko bukuru umuvumo. Nitwe bwoko gusa bwagiye buhamagarira abo bavukana, abavandimwe kuja mu nkambi, kuja kuba impunzi, kuja kubesha, kuzabugira gute. Nitwe gusa twabikoze. Abandi bazabaririye mu nkambi, ubusharire bukabatera guhaguruka no kwibohora. Ariko twebwe umuntu azahamagarira mugenzi we muzoze mu nkambi tuzaturya iby'ubusa. Umugabo utegereza kurya ibyo ataruhiye birangira abayimbwa. Dushaka ko tuzabyara abana tusigira amateka y'ububwa. Dushaka ko abana b'abagabo b'abanyamurenge bave mu makambi, ku makariti, ku madame, ku dutorero. Iyo hanze baja si iwabo, iwacu ni hano, ni heza kuruta iyo baje. Cyo nabwira abantu nuko tugomba kwinjira muri uyu mwaka hari impinduka, hari intambwe buri muntu wese ateye iganisha hehe ku gutabara, ku kwirema. Ubugabo burihabwa. Icyo nicyo nabwira abantu. Tiwabona amahoro, tiwabona kubaho, tiwabona kwishyura kwizana, tiwabona uburenganzira aho wabwimwe hatamenetse amaraso, tiwabona icyo ushaka gifite agaciro. Ni ukuvuga ngo ikintu cy'agaciro kigira ikiguzi. Amafaranga umuntu azagura umwenda wo kwambara mwiza ntangana agaciro na wa mwenda ubiguze. Ni ukuvuga ngo hari ikiguzi bisaba kugira ngo ugere kuri cya kintu. Ntabwo tuzaryama ngo tubyuke dusange amahoro yabaye, imihanda yabaye. Niba abanyamurenge bajiriya umuntu wese Imana yabaye igihugu, Imana yagize gute, Imana yagize gute, bira byose n'ubujiji. Ntabwo Imana izamanura igihugu kijya mu ijuru, kandi ntabwo yatanze igihugu portatif. Yatanze promesse mugomba gukorera. Ni ukuvuga ngo kugira ngo tugere ku mahoro tugomba guhaguruka tukarwana. Amahoro tuyabona turushe, tubize ibyuya, turize, tukagira indiri z'amarira kubera abana, abavandimwe, kuko iyo niyo nzira. Dufite inzira sanse niki dushaka gukwepa, kuko intambara ntabwo tuyikwepera. Ni ukuvuga ngo abaturage bahumura iki gihugu twagitewemo, ariko tugushimangizwa n'imbaraga zacu. Mukuri reka tubashimire tugana ku musozo, kuko mwatwitabye muri iki kiganiro. Hanyuma tugana ku musozo, turi mu gihe cyo kurangiza umwaka, kandi mwageze mu karere nyine muri uko kwezi ko kurangiza umwaka, musura abaturage n'abandi bantu bari hirya bagiye gutegera kino kiganiro. Ubutumwa mwaba mubafitiye bwa nyuma bwaba ari ubuhe mwabwira abanyamurenge bose badukurikiye? Ubutumwa navuga icyambere nuko intambara tuzitsinda, kandi tuzitsindana 6 nubwo hari abatabibona, ariko twe tubirimo duhereye uburyo twatangiye n'imbaraga twari dufite naho tugeze. Iyi ntambara tuzitsinda n'ishema, tuzikura agasuzuguro, tuzikura akaga, kandi tugere ku mahoro. Cyo ni ikintu cya mbere nabwira abantu. Kigira kabiri ni kimwe mu bintu bimaze kuvuga. Buriya ibintu byose byavuzwe n'Imana byararangiye. Ni ukuvuga ngo Imana yarangije kuvuga icyo yavuze cyose kigomba kubaho. Imana nta hantu yigeze ibwira umuntu ko uhereye ku ntangiro yabwiye Eva ngo uzobyara,
ariko wabibabara kandi abana ni umugisha uzi ko abana ari umugisha ni ukuvuga ngo abana ni umugisha ariko uzobabona ubabaye gituma utavuze ngo uzobatoragura gusa uzobyuka mu gitondo ubona abana uzobabona uhaye uribwa ufite ubusharire ibwira umugabo ngo uzorya ari ukubiza ibyuya ni ukuvuga ngo ibyo byose kugira ngo tubere kuri ibyo bidusaba kubabara bidusaba ubiribwe bidusaba no kubira ibyuya